V bistvu sem prišla v stik z nečim, kar sem od majhnega sanjala, da bom počela. Sicer sem se v nekem obdobju otroštva zaljubila v hip-hop. Since I was a kid, I was always really enthusiastic about hip-hop and Ko sem delala v Big Cafeju, mi je najbolj, da sem dobila ta nek kontakt s to kulturo celo pa tem svetom, ko je, ne vem, Sunny rolil v Big Cafeju in je bil res nek ta vibe, čist hud, samo tako pač noro, me kar not potegnilo malo. Toliko enih ljudi sem spoznala, ko se tudi z risanjem ukvarjam in rišem. Tudi jaz že od nekdaj hočem ta en svoj grafiti lettering razviti in zdaj ga ja, mogoče končno delam. In ja, tako. Skupaj z Evo, ki imava duo DJ Sarajeva. In tudi tam na tej konvenciji so se odločili, da bova kar zaenkrat v duo, pa ja, pač tudi posebej sem pač nekako lažje skupaj handlava to zaenkrat, bo premagujeva tremo začetno. Lahko pa malo bolj spodbujaš, če vidiš, da je nekdo, ne vem, plašen, ko vem zase, ne vem, pač nisem si upala kar neki let se, ne vem, izpostaviti ali pa se izražati ali pa tudi razstave imeti, ko sem bila zmerno, ne vem, nek strah sem imela pred nečem, sama sabo najbrž. In ja, tako da naj bi malo bolj, ne vem, spodbudo drugim, ko vidiš, če nekoga zanima, da ga malo, ne, kot ful pomaga, ne vem, že kompliment ali pa, ne vem, da rečeš, dobro ti gre, deli, ne. Yeah, I was always loving it and when I saw it I was super hyped. Since I was a teenager, but yeah, I somehow didn't realize that I could do it. It was spectator sport for me at first because I didn't, for some stupid reason, I didn't understand I could do it. Maybe because mostly all of the people I saw dancing were guys. But, yeah. And then my friend was like, yeah, so I saw this breaking class for adults, like, let's go. I was like, what? Are you crazy? Me? Yeah, you should do it, Okay, Lindalainen. Vsem mimoidočim, takrat, ko so delali ta pač grafit legalno, vsem pač, po večini so bili moški, se je zdelo to tako, wow, a ja, vi tudi to zmorete, to kar ženske tudi delajo, mislim, tako. In vi že ste rekel, valjda. Ja, itak. Well, yeah, most of the stuff that I saw that like public gets to see from this whole culture is the like big money events, world championships of breaking, kind of. There, when you see from the culture, everybody who goes there is male for some reason. I think there would be girls who could easily compete with these guys, but for some reason there is none. But it's still very few, I'd say. Like the ratio is, women are definitely a minority.
da bi kaj kdo ful komentiral, prav, ampak kaj tako zato šele vse velja novo, ampak so pa te, ne vem, veš, pogledi bolj, pa tako, da, odnos nekak, ni pa tako, da bi prav rekel, kaj pičko neki. Ampak ja, dobiš pa nek feeling, ne, kad te nekdo, ne vem, že kako se pogovarja s tabo, pa karkoli. Ampak jaz to, ne vem, ignoriram, ko se mi tako res ne da. Če mi je povedal, Bog je rekel, najbrž se bo tudi to zgodilo, bomo se pa vse lepo zmenili. Videla sem in kako me čudom gledajo in kako so ful navdušeni, ker ja, jaz to zmorem, ker sem ženska ali kaj, ampak pač ja, nekako probaš to odmisliti. And you have a battle, a B-boy, B-girl battle. This is many times like one of the happiest, saddest or hatefulest moments like in breaking. Like sometimes because it's different people, so sometimes you have a B-boy, B-girl battle and it's like so entertaining. They're just having fun and flirting to each other and like the battle is kind of like, no, well, it's like they're having fun. And then sometimes there's some total asshole like throwing dicks to girls and like everybody's just like, wow, what's going on? Super rude. See in the house, KRS in the house, yeah. New York style in the house, yeah. BDP crew in the house, yeah. Letos smo tudi rolale same punce, kar je bilo tako res nice moment videti, pa slišati, kar je bilo kar hudo, res kar na nivoju, no. Sista žen pomagam organizirati Bigger State Better, pa začela sem organizirati konvencijo, ko bo naslednje leto v Ljubljani. Sodnice so ženske, organizatorke so ženske, DJ-ke ženske, plesalke valjda ženske. New York style in the house, yeah. BDP crew in the house, yeah. Do zdaj se pač mogoče ni toliko izpostavljalo, kaj vse tudi ženske zmoremo in počnemo in ja, naj se to zve. Yeah, there should be more women everywhere. Don't know where most of them are. Edino tako, da delamo punce, pa vidijo sami kaj. Nam šla bi zdaj to govoriti, ej, pa razfukamo. Razfuki pa bo. Sisters of all.